Pamiarsa risampun lintangin makasami pemargi, rauh mangkin proyek penataan pasar suci ring jalan di Ponorogo Denpasar, sampun ngawit memargi. Dinas Pekerjaan Umum melan penataan ruang utawi PUPR sampun ngemargiang rehab pasar pacang kedadosan inkubator bisnis. Pembangunan eksterior puniki pagu anggaran 5 miliar. Dirut Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar Ide Bagus Kompiang Wiranata Mausang, proses perehaban wangunan ring Jabel sampun kemargiang Dinas PUPR saking anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Denpasar. Selanturnya nih ring sajroning nyangkepin interior anyar puniki kemargiang risampun masa rehab eksterior sampun puput. Selanturnya nih ring sajroning nyangkepin interior danannya nih rauh saking Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar kantos 4 miliar. Ngenenin indik pedagang sane paca ngangge genah inucap dane mausang durung wenten pengajuan resmi permohonan berjualan. Santukan genah inucap pacang dados inkubator bisnis anak muda. Sane ngangge genah inucap akehan saking paro yuanane. Proses perekrutan miwah genah pedagang selanturnya nih pacang memperkanti sareng Badan Ekonomi Kreatif. Nanging penetapan jenis pedagang pacang kapastikayang oleh Perumda Pasar. Pamekas ring ajengan miwah inuman, soro pedagang miwah sanilianan pacang ngulengang sani nyokong genah maplesir paro yuanane. Asmara Putra, Bali Pos nguningan.